Ki khubor ka bate si TV. Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali ki laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8,000 pusau. Ki Pulit ki East Khasi Hills District leo kem ya bar Jylla beratip kerteng kumu Ibrahim Ansari ublasan kenais nem karta nagashnong Senha Muslim Muhala Lohadaga District jangan Jylla Jharkhand hala kajing kam Ïalade kumu Assistant Area Manager ke KFC baban syukur baban pengop ya nong ujor ublasio ya kapisa hadu ka khandai lak ar penyo hajar nagabenta ke investment business plan. Superintendent of Police ke East Khasi Hills suba Asst nong tenger hau kerwa belapha shigla pathai kubor la pentem bagi Pulit janggarenja police station kelio pedang ya ke jahar hakar pawai trik unailar atar pusau badan uwe ubre bai kerteng kumu Abhishek Kumar Yadav belakam Ïalade kumu area manager ke KFC ula terwai ke investment plan scheme ke bukot hadu ka khandai lak ar penyu hajar USP ule thu ba unong ujo ula syak pengop hagan scheme bakadai ke bashisha ba ula siu ke installment baningkong ha kha saw trik ujulio ara cara posau ba beteng sikiwe ke jing siu ha kita yau ki babon ba ke pisa installment ke bakhaddu ke ula siu ke dai hakan trik unailar ara cara posau unong ujo ula pentep ba dai hadi ke jing penslam ba ula syam bu Abhishek dan jing dai AA ba ke KFC ba sngu thoru bu ula syak syukur Ki Pulit la register case halo kani gajing job bar gajing tokit klio kem yu Ibrahim Ansari gajing tokit persya yu Ibrahim Ansari menta keringa syakman menlap din sekiwe pat ki beri badan ketilang hagan ka kam thok kam syukur